O le tafi la fai o se pokalame ua iai le talitonunga, e manino ma matafi se puao, pe a susulu iai ave o le la, matafi e se ai, i le whaasoa whesa ngai, au vantu au mai, o na manino lea o le nenefu. Le nei tausanga ma le tele o mata upu e tūla i mai, e a fia ai le au nanga mga luenga whaatino i lo tātou atunu. Peta ai e manino ma malmalama, ina wasa saa whaoti le utu a le whai mea, o whaingo i nai le nei porukalame o le tā whesila whai. E whaatalo whaatu i lau mai moa whaafonga Samoa i le nei fo i tūla. O se whaapoponga le nei o le tātou porukalame o le tā whesila whai. I le vai aso nei, o lea ua maua le awanoa e whelua iai ma le awhionga i le ministau tiute, tua oi whaavao malo, ma le komiti whaatonu e pū lea awa malosi, le awhionga i a masina alupe, le atua avao, ma kesi pisi. Usi mai alau mai moa ma lau whaafonga. Ia e fia o lea ua maua le awanoa e whelua iai ma le awhionga i le ministau o tiute, tua oi whaavao malo, komiti whaatonu le awa malosi, le awhionga i a masina lupe, le atua avao, ma kesi pisi, ia ua foe ia le tuli loa inga o le tātou porkalame o le tā whesila whai. Ia i tūlanga foe o iai ma tā upu, i le nei ma tā ngā luenga, ia ma se sila foe i le awhionga le minsta mo le anga i luma o le ma tā ngā luenga o tiute. Ia whaatalo whātu i lau awhionga le minsta ma alol so i fua manuia ma le langi e mama. Ia whaatalo whātu i lau awhionga maui, le utu. Ia tu sai foe o nei ia wanoa mātanga o fie, ia whai foe o na tātou whailoa iai. Ia ili nei tae au, na liunga lua. Ia ili alofa maleanga le leo le tātou tapa au sili o le langi. Ia whaafitai, mahalosa unua. Lawa whionga, ia o lea ua e tui pale mai le tofi o le itu mahalo. Ia maua whiriwhiria foi o e matau fia e avea ma ministau nei matanga aluenga o tiute. Lea solo ngona nei taimi e tu sai o nei tofinga. Ia, maui se i mo moana o whatalo whātu ma ia tu sai foi o le nei ava noa matango fie ai muriai ona o tali atu le ile whawhiside lau whionga. I le sofa man maloa Iesu ke wisol tātou li whaola o te mua i whatalofa ma ofo alo whātu ai i seo tātou watunu pele o Samoa. Whātu lofo i le whio leo malu o le malo ia malau masiofo ia whapea fo i sui o le fono sui tō fia ma ulu o whalitua. Whatalofa atu fo i lau whionga le whamasino sili ia le fio le presidente o Fanua Masuafa ma le ofisa o Whamasinonga. Fio le fionga i le ri palemia masui palemia ma le kapeneta whapea sui mo malu umo le palemene o Samoa. Le pai o ainga ma latu tama fo i mo latu ainga o nofo, ainga o papa ma ainga na te whaiwha. Le mamalu le usonga tu mua mo pule i tu au ma lataua ainga li tai ma le vaa o fonti tai nane le paia mawalunga ona o tātou uso i le motu i sasae ma iso le suo sunga i whawhengainga o lo whapuna pauria ma whawhale tulu ia i sa mo nei ia ma so se tafo le lalo langi whamalo le tāpuai whamalo le nofo talo ia wawhai volo o whengai eisi o tātou atunu ia ai maise o sio i tu malo pele o le whanga mwhale ase la whatalo whatu i nei tū la ia wafo i lau tō tāpua inga a o la whaiva ia lau tō au auna i tu sahai o tō whinga al malo pe o na iei nei vai tau o le whaafesili mau i le nei tū la tu sahai o le whaamoe moe ia e pei lava o na iei le nei taimi e tali tonu e langona le loto whaafetai le atua o na o lana tō whinga e le sisi na manatu ia o le a o se tūlanga whapea peitai ia e iai al tali tonunga e leo se poto po se malosi po se tamao ainga o tele a o le alofa o le atua le o mafua o na tōwhia i nei tōwhinga pe ona e sauno ina ile le foi taimi ia e tu sai o le whaamoe moe whawhetai ai le atua o na olona anga lei mo lona whaamaon ia e tu sai fo i o le mana o lona anganga ia na sa whapea na whaosofia ai nei tangata o sio mato i tu malo ia ma whiwhili ai e lo sui
Malo whaafitai. La se sila mamau ala wa fionga I ni vaenga fo I ole au nanga tiu te le atunu. O lo e fina ngalo e ao o na toi whaalelea. Whaafitai mo le whaafisili. O so se matanga luenga ye o na anavatau. Pe ole anavatau ala le matanga luenga o tiu te. O le ngā lulu e whaatasi lea mana paanga. Ma le au whai ngā luenga a toai. Ma le malo. Mo le saunga le mu. Ma le manuia o le atunu. O ana manu lauti e au fiai le hoi no tupe maua. E ala le tiute ma la fonga. A toai ma le tau ana o unanga. Tui na atu i le atunu. O isi manu lauti tau e lua. Mo le matanga luenga o tiute. O le malu pui puia leo tua oi whaavao malo. Ma le ngafa tauli maina leo o loa he whaatau ai. Ma tangata whi malanga I le vao Samoa. Ma tunu e mamau. E le ngata I lea a tu ane lai au onanga e ao ona toe whaaleleia. E manatu o loo manino I ana manulauti au onanga nei. Te tau lava ona le lei le vaa aia ma le pule aina o tua oi whaavao malo. Ina ia whaaititia ma tau fia le ofi mai o fuala au ma la au whaasaina. I leo toi pōma la e le tūlanga wo o iei fuala au whaasaina I tonu le tunu. Ma o se pito la au tā ua le matanga luenga. E te tau na si itia ma whaalelei. O te tau na whaalelei ma whaato toa lelei le tūlanga o mea whainga luenga. E whao ngā ina lau whainga luenga e pe o masini whaata. E mai se lava mo pusa o loa. Ai mai se o wha momoli. E wha pefo I o tātou ta I whau songi. Pe o na iei le por kalame o le K9. Ai esi tia fo I leo whai o lau whainga luenga. Ai mai se o lātou tō mai maa ngā wha. E ngā whatauli mai nai ngā luenga nei. Ia o le tele o loa e whaulu whale mai Samoa nei. Mo le whaatino ma le ati na ina o pisi nisi Samoa. O se tasi leo vaenga e te tau na whaaleleia. O le au nanga tu ina atu ina ia vave ma le lei whaatino au nanga le matanga luenga. Ma ia whaaleleia pea na por kalame wha computer. Lo wha ngā ina mo le wha ngayo ina o pepa mo mia. Mo le kilia ina o loa nei. E le ngata I o loa wha pisi nisi. A e te tau fōi ona toe sila tutoa. I matanga luenga iana au nanga. I whale te o loa o lo au mai ai wha momori le atunu. Malu le atunu. Wa e tele au nanga le matanga luenga te tau na sila fia le atunu. Ma o se ngā luenga e te tau na toe vaava ai le iai. O le toe amatalia leo por kalame whale a onga e winga I au nanga. O laisene o lo I tū la fono wha pēr foi o matau po e tāua na sila fia le atunu. E tāua le nofu sila fia le lei e tangata lau tele a lato o matawha ioi. Ona o soani tele lea I ngā luenga whaatino o matanga luenga. Ma no whaafitai sau noe lau fionga. O le tā ua I o le vaenga le na e tā ua I lau sau noanga tua oi whaavao malo. Ia. E sila le tātou whaata fo I lea po le masini, fo I lea le scanner. Wa tele lo na o ngā e pei o na maua ele tele o loa e whauru whale, whaasoli tū la fono mai tu tono o le tātou atunu. O le a se sila la wa fionga I le anga I luma pe o tū langa na e saunoa ne ia I le whaale leia o le au nanga. E le ono whaata o mau tātou tua oi whaavao malo a wā lava le saunga le mūma le malu pui o le tātou atunu. Tā ua le fisili lea mauhi. Ona e tasi ale vaenga e mo le pui o si o tātou atunu ai mai se lama o alum whanau. O wa tā pena whaata mo pusa o loa ma whaamomoli. O te teltono o se mea whai ngā luenga tā ua tele. E le nā tia lava le tūlanga le si tia I o loa whaasaina. Whapea o loa e le saolo na whaailoina mai le matanga luenga. O lo iaia tātou masini whaata e lua I malai waalele I whaleolo. Tasi o lo I le malai waalele I whangalii. Tasi o lo I le whale meli. O lo whao ngā ina uma masini nei mo ngā luenga whaatino le matanga luenga. Tasi le masini o lo fuafua mo le whao ngā ina le wafu I mata utu. Ma lo wha ngā solo iei ngā luenga mo mia. Ina ia mawhai o na whao ngā ina I se taimi la tamai. O nei masini na mawhai o na whaatupe ina. Ele malo e tau wala mai soani anisi o paanga le matanga luenga ma le atunu. E pei o le o fisa o tiute Australia
ma New Zealand o le pulenga ma le valele New Zealand ma le faltupe o Atina e Asia Asian Development Bank o le iai pe o masini nei ma me fai ngā luenga e tāua mo se ngā luenga e whaauau pea mo le sa ili atu o le mata ngā luenga e whaaleleia vaenga tāua nei. Malo sau noa o le ato e taliu mai le tātou Polokalame pe a mai an tātou malolonga. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. E onga mamatautia le fiwa pona aivi. E mawhai o na maliwai le tangata pe a onga afianga o le fiwa pona aivi. Whanau la iti e pitusili o na tinga ina i le fiwa pona aivi. Whamamalo si o manga. Uwhi malu ka alone, ma mea whaitu. E whaapale ai vai tauma. Pui lo a inga. Whaamama mea whaitino malapisi e mawhai o na toa ai le vai. Whaamama a la vai matali vai. Mata i tū le lei fōlinga wa aia, patūlanga o ngaonga, ai maise o afianga tūnga o le fiwa o pona aivi. Samoa, wawe wa ai se fō mai se wharimai la taratani. Samoa, whaatino nei loa. Le puipuinga o le fiwa o pona aivi. Sorry, so, e mo kumu. Koe vai Russia. Ya? Lo ke fungi. Hai. Pero wanga me rio se vei runga. A pere meo mai inga mea keo sofu mena kifu. Pero kamiki ni o maro sin lo ke mea. E rei so kōrua rei so whanga. E vai. E reo open laptop. E reo whane ko ngu meo re ko pingi ko TikTok. E reo vai wa hacker ka kara Facebook. Mea kongoreng o wheko ia o ke fia feminist ka sen solo video. E wai mo. La ko wale request. Ka kau ngai cyber app. Whamaro sia no password ke miuma. Kala eu Polokalame. Are si ke no password. Tengo fia mang kuore. Ngoa mare asfanga. Ni ai. Au ke koe whakamala. Whaapawa na password. Mai e makingoa. Ka kau ngā luangi whamaunginga. Ia ka karelo Polokalame pe lau imeni. Malau online banking. Ka mara karamera online banking e waka uska ko lunch. So, e ia wa hack murgaka. Sa dua kala, leo koe dua kala. Disi vai me kawai mangkua. Kau lava ngā whaafawinga Polokalame te mioma a update system. Tengo pinga whaanga le koe virus au machine. Awa, kupon me reo virus so o vai. Disi mea, 5 whea Facebook friends. Kei noia ka ngaka. Au ke so o ngā share inga mako inga lau personal information online. E ka ua le manpuipuia me ko kinga mpamkalanga. O le mea na kaunga whai. Alu le samsearch.gov.ws. Li poki e maka wane mero kupu. O le samsearch. O le vaenga le whea ngai ma le so ina. Ia awala whaasori tū la whono. Ne lunga o penga ta whailangi. So ta inga whanse konoros. Sa moai. O awala ia tātou te whaonga ina. E malo pui ai alom whanau mai tātou uma. Awal whaatamala. Cyber Up. O lea ua toe taliu mai le tātou Polokalame o le tāwhasila whai. Mo le whaawa wina o le whailua inga ma le talanoanga ma le fionga i le minista o le mtanga luenga o tiute. Lawa fionga masina lupe o lea sa i le tofi o le minista langolango o le mtanga luenga le o tiute i le paia inga na se i pawai atu.
O le a se sila la wa fionga male matanga luenga I vaenga e tatau ona ave iai le whaamua I le timing nei. Whaftai. O le whataua la wal matanga luenga. E tatau ona ave le una ia wana matawhai oi. Ina ia ngafa tau li maina lato manu lauti ma le sini au tu taua. E pe ona whailo atu mua. O le awaulanga le matanga luenga e tatau ona whaamua. Wa le leila umlanga ma fa mali ina fina ngalo le atunu o le fa o sofia fo ile o le fia o tangata e totongi ala tu jute ma la fonga ma fa iloa mai nisi o vaenga taua e so soani ngaluenga le mtanga luenga e taua le sao le mtanga luenga le puleino ava malosi ile atunu e pe ona ia le pulenga fa tonu ava malosi o se tasi le ngaluenga fa wau o tato wa nga ia tu fo ile fai ungol tausanga e tele ai fianga ke masi ma fai wai nga luenga o tausanga e te tau fo na mata I tu le le pulenga fa tonu ai inga o laisene ma le tula fono e lima taita ina nga luenga al pulenga fa tonu o se tasio nga luenga fa tino tau al pulenga o ta oto il temine o le fa tala no ina le ona tula fono fa tonu o le amalosi lo sila fia le atunu fa se nisi o tamali impisi nisi ile tapuni o ala to business ma ia ni sta sanga lo ta oto ai le longa se ia mai on fa mautu tu la fono fa tonton ma nisi o taiala ona to o le ai se lo longa al pulenga fa tonu e pe o tu langa I o lo ia ile le vai ma le tanga ia tanga luenga ile me ona ave fa momo ina ia tausisia pe ia tu la fono fa tontonu ai mai so ta yala ina yo ngatasi ma malo mal fa tinoi no ngalwen malo o le sa fia la sa no anga la fionga ia le sitia o le au fainga luenga I le tulanga le o tua o I fa va malo fa fel tulanga le o le sitia o le to mai e ao ona to ia o ina le au fainga luenga ina ia sitia lo la to mai le matai tu ina o tato tua o I fa va malo faftai o le tūlanga I le tomai o le tomai o le au whainga luenga a to ai ma le whaitau au whai o li ima tamaitai o fisa e ngafa tau li maina ngā luenga o se tasi ale o vaenga o lo atangia I atina e mo lumanai a le neimata ngā luenga manto foi o le si tia o ilato o lo whaia nei a mio au mai whanana o le ngā sia whanana o whala au whaasaina e ta tau foi la ona si tia le to mai o la ufai ngā luenga e mata I tu wai vaenga nei a wale nei vai tau I tangata o lo iei ala tu tonga fiti e se whaatino ai le whanana mai o le si la o le ata mai o tangata I e mai mea e whaapena foi ona o wina ina I si tia foi le a foi le malama o le ufai ngā luenga ina I whaapena a wala mane I sao mai vaenga ia male o lo fa wa nga luenga so sani al malo Australia fa pe foi mal malo New Zealand o le fa la po tonga o tiute le lo langi male Pasifika e ta pu el to mai male anga va o le fa nga luenga mata o puta o nei malo ia la foto ia nei ava no fa ai u la o fionga e te sau no ai fa ai u mai el tapol kalami mal tatal noanga ia ini vaenga fo io le au nanga I tanga luenga e mai se fa la tonga o lo o ilalo le vaenga la o fionga ia ini vaenga e fa taua ma mo mi ai le nga lu e fa tasi ma le mamalo le tato o tino ya malo fa tai ya wa mata ngo fie fo ile ta fa tal no ino le vaenga a tonu wa sila fiai ai mai so le amtanga mo ne o ta fa tal noanga ai taua le lango le atunu I ngā luenga whaatino le mtanga luenga taua tele e taua le ngā luenga le mtanga luenga le nei o loo wha moe e la o ino tupe maua le malo e whaatino e ana tinae e le fsilingia le tele o le sao le atunu e ala I tiute ma la fonga o mwhai o na wina whai ngofia le ngā luenga le mtanga luenga pe a tātou whelango lango mai ma whai ai le whe malamla mai o le ngā luenga o nau tainga foi le ya tea mai se ai o le pulenga so ni mai le tunu ina ia mawhai so ni atu le mtanga luenga e ala yana o nanga o le atau whai atu a tātou mtanga luenga ina ia una ia
ma fa'aleleia au nanga awale ma malu le atunu o pisinisi ato ai matangata anu ulau tele o lo auto va mai le matanga luenga mo ana au nanga mo lau fei pisinisi ia o lo iai pea ala to mata upulpulenga o malos ai mai so se vaenga o le nei matanga luenga e tatalo atu ina ia lava pale pea le avel fa mo le vaenga o lo to alia nga luenga ia vave se taimi to ilo inai matu ina tu ai se tadi le nei matanga luenga mo to mana tu fo i maui le tu langa o lo iai le nei vai tau e fai matala fai o telele e mai sa pisinisi mai saina e tau wa ona tato mata i tu le angole e ia fa fitau li wo o mai nei tai mana tu fo i o le atu no le saina e fai tan fai se tala ai pe o la va ai el tu langa ile anga i mai e mafua na tele mai ona e ua sao mai le tele onisio vaenga fo ile le ma ua pe fo linga fa pena o le tu alalo fo ile mo le fainga luenga ina ia mata i tu ia lo lofa ma fa maoni se tatu tunu o le tau wacha ato ai ia o le matanga luenga ni o tuti o io lo o le fatu le o lo au mai ai ma mau ai tupe fa tino ai il paketi el tatu tunu o le ala le e ala e tau wa na fa maoni le matanga luenga ia mai se le tiu te ino o lo mai fafu ina nei te iwa man tu fo ile o ni angelu o fa ngalwe e mo fa ya ona ia il tu langa fo ile le o le vai le atol tupe ia ona le fa maoni ile ai pauale o tu ala ia alo lo fa mo fa maoni wa tatu fa maoni la isi lo fie le atuol o le alava le tu langa tatu te iai a tatu ngalulu e alo lo fa isi o tatu o tunu ia o le mesili na mal tau ia e tatu te fa mo la ma tatu e manuia samo ona o tatu tangata fai ngaluenga mal tau fai ia o tau fai ngal nale au na fa tau va ai nei tai e leise me tatu te fai pe tatu tau mo mau male tua fa lango pe le tua e fai mai le malo si mal to mai ia e tau mo fai le ngaluenga pe ona e fo le nei vai tau le fo mai e mtanga ngaluenga pe ona tatu e fa so ai nei tu la les ia ai lo fangia le me se foi lau fionga male tanga luenga pe on fenga yai il fa ai loi natu o fu fanga uma pe on yai ya to no se taimi o se vai nga mo ne o ta fa tal no la fa nga solo pe a fa e mo se ava noa ya ta to te fa so ai pe ma to e fa la ulo atu ni se fu fanga tanga luenga ya ve fo ni tu lai mo le to il fa te telele fionga to mai tai pule ya fonti mal tanga luenga ya tu sai fo iole ngalu e puno wa ia ya tau tua si o tatu tunu ya pe o se fa talanga le mo fo le malosi lo fionga maui ya fa pe fo ile fionga ya va ele ya ai mai so lo to vaenga ya tu sai ole o nei fa tal no nga ta u mo si o tatu tunu o le silafia no fa tele le fionga o le na ua mai mo fa fonga mai le tatou tunu ia o le tawalunga le na o le tatou Polokalame o le tafisi fa ile nei va yaso e pe o na fatala no ai ma le fionga ile minister o tupe ia o ia foi o le minister o tua oi fa va malo ma le committee fa tonu ava malosi le fionga ia masina lupe le atua vao ma ke sipisi i se fa poponga le tatou Polokalame ai mo le taimi nei ia fa so i fuaia o le tatou Polokalame le na o le tafisi le fai ile nei va yaso tuli tatau mai le lua va yaso o mua mo se isi o na fa au poponga ai mo le taimi nei ia fa so i fuaia o le tafisi la fai o se Polokalame ua iai le talitonunga e manino ma matafi se puao pe a susulu iai ave o le la matafi e se ai i le whaasoa fe sa ngai au vantu au mai
o na manino lea o le nenefu. Le nei tausanga ma le tele o mataupu e tūlai mai, e a fia ai le au nanga mga aluenga whātino i lo tātou o tunu. Peitai e manino ma malamalama, ina wasa saa whaoti le utu a le whai mea. O whaingo ina ai le nei polokalame o le tā whesila whai.